Get to the point. Take a step forward. Yasa dunia dia mana singi tuwa tokonyire dia mana singi tuwa tokonye ko moyari tukuya rero na bange baga ni tuwa ikere rero lakini tunyari kaneti na itu tura kora kende kia uri na suwa janduao ega tura ile bali kama cheru tuwa boli bole sanga mona itu uwanja kwa gokoreke na kugo sabasi eso yero motuli ito rero mtorigereje iyo mukungu osamaria mukungu osamaria kuna tumu manyete igare ngo mukungu motaya naenda mabingwa bataya ya rangi batorote naenda bakalitura bataya inoitwa singere ya mane yonde na batorote ni kya matuko itutaraika babingwa bataya yi ibariko tuare kamba akaro samu maroita tutasome yoko nyango mabingwa bataya yi maronyene karenge ko gedari gesima kya ko gobuja maje tare ko geda manja tare ko geda mogoroba zanga tare ko geda Kizane mo mwazati yani kizane mo pale kwa ndo wate karanga kende ekina kyarenge bati ngono aba kunguma kyete ngbarua wana bakumya kwa gochika edala wasiri abana baborai ngomba niyo jaroje yake kwa majia ewa umugungu akaja kumujasa amacha se ezina kwa kono ekara goja kumuja kanyora Yesu karazitoa abaro kiwa kuba chire kubole dagira Wano Yesu wako mora Yesu akamotoria umugungu ina majini mugungu akamwira lingana kiaba lakini mwenyete ujue Wasamaria na Wayahudi wakana tiki wana nabo yidro moto yorobuku asa mwana ajali oja grande ekimungu getangani Yesu na umugungu Samaria Awa manena gaja komanyanga Abafarisayo bayibule na Yesu akolera abana tuwa bange ko Yohana na kubatiza none Yesu manyena tali kubatiza otatiga abana tuwa bayi akarobo Yahudi akagenda Galili naende naende amubwena tabo ikaite Samaria igo agaiko mochio Samaria okoro kwa sikari ana no mugondo Yakobo ahete Yusufu omwana oye awe arenge soko ya Yakobo nabo Yesu akonyora sira soro ndoruaye Aikara soko kwenye chale yange chiza isano nemo omukungu Samaria akaja kumuja mache Yesu akamotelia ina mache iye naki abagora ayakanya bachiwo mujikugore dagira nabo omukungu yobwa Samaria akamubele naki abaye mu Yahudi obo saba mache nanke no mukungu bwa Samaria aba Yahudi tibayo sanga na Samaria Aiki kama yakwanda akaranya sako sawa mukungu ya maje yako mwana hao kamusi umanye teba Yahudi na Basabani bali kusanga ingia sababu hata alikusangera Yahudi ibara taeta Basamaria yani alikuwa yangani muna kisese bali ko barara bosa wana bali kusanga kende umanye tena yana aratu jade na arara sijinga jetu na ara ako na tuwe wa mirayo tukoro waso Kami dikende tayo takati ito akonyaka ekyagara tomenyete tuchaya ile omuntu kale ye ngana tuara yakoro no ndubusa yani akomoranga nonyata atonge tu kono tiganda ara boriga saitani ale ku tuwote nzeye buweka ngonya ara ile mermale kwa yani omate nzeye to akolaye buweka bonko tu awoyo ende elinde ko konya kotajiweka oyo lokora no kwa tajiki ekyagara tu ku ara buweka Tono baba chaete eke kagala watera ni alas tigatara korego una ntu ya zijinka oko muka mumura de nyaya azia ikire ayaliere mesa na nyebi ai ando goja se dini toka mera kende be more o ngayoro chara tudwe anya batanya biara ngayere mesa nganera lienze Todo muande ngibara ndatera nayo kuyarekana nganaya so mabuwa no ngata bantu mutari kusanga na baramu nabera bana so kiyo nabera bana so kore meremo nabera reika nabera bene kanisa unaona tena basi aliye ti elinde tole kesa ko tuenzi pi tosa hapo kwa ni moja kwa moja ndora leto zako tuenzi abane bayo baagende lakini imeye dini na otore na ndio watawana ndora soro ngendo yani umundali ni haki tiga kanisa
tikatore ba nyora no nyingi sieli ayo bakawa so ko na si waso ade oji ni biro ni bia tani kibeji jitu akazukani ebi ya ko ya bantu ni mwata babisa mota karanzi sabu ma de aga aro mota yo zuki mato zuki kucharo ibi penjo mota aga de mo zuki kucharo dabuka tanano yonde oyo ya ko bade sibio so ko jiziko ngango ya ngora ngiri gune sibi kumene ne tiwakia uji ko bata ngoja nkoirana ngaingo ikaanza ekiagera Samaria na Bayahudi osanga ngola tiki ngaene na biku ya kana ya se kwae na baba tera namba 288 wajali watogo kya tora serienchira wogoyo ya kora baya sabande wotambe yasae erenu wajali noya tore wajali watogo kya tora serienchira Kawawa ya sabande Wane na watero tore mosi watero ya bandi lakini abantu bara omuntu nabo wanye kuruze burana akagenda alito ekyagera agaze ze burana omo samarinaro nere bunaro mo yaudi wasanga ngokole tiki nano mete ntukume ane no kora ngoko na batoko sange bintu binda alisiko toko sanga omo mudada banganye bukungu itiko unamara mungire chiga sako jabu ke ombere ne tena rumo yi chiga no jira chigo ikono nande mo ikako likere no yonde motari musanga mo naiga ne rombo gaji go ikati gaje ngara kinye kanisa yaro to kunyara mangana ayo mo dati ke kanisa usaiwa mo tena ranga tilo ke sumuka mo nda ko ngira ocha mo kama mo no ta ba ke sawo koira omo no ta ba ke sawo koira omo wa ko ta ba ke sawo koira abaibuli mo ba ke sawo koira bana oyo bwata sako ngabando Yesu aseketaria Yesu tako na kuchandika ne mbale ngapotariga sanga na barabu na bole no yedini lakini mbale ngote abango ere kabisa tikaigo yikiere yani ajali ne kwa nani yeye yabanse na bandwele bakora ewe kera ngabano tuaso zorana tuakwana omo to kwa ni moto le ko oyo dana aki tikatokuwa na nile tatu tika maana mangira lakini nilingana nilila nili komuli arende lakini tikanya saka kwa wewe anjira maana nile kwa ale malingana nili komuli arende yani montata simugeti ageje tu montunde umado nilio de abamu monto moyaji yako bisa sebi koba akao kuwa na mangana manzu to wese kumugende ayo tabuke na ndego tero ngona yo ko mungu omuntu nyesa akogenda iguru onye mwagoze niwe mote kyagera magozo naro naende kamo kuaberana igomo kanu yoe asegetaria Yesu naende tako gecho monta se koro yao mote mwagosuyo mote ni ngikira kyo bani ndoa arapi tigamo tenge kana ana gecho timu inage chigwa lakini tikanya sato kwa nito cha koro gendo igona rana tigamo tenge mutoke nando maana kukua matelie o utoke asegetaria Yesu ayana mangana ya Leviticus na ikomera jana kumira saba Biblia ta Leviticus to baisa ko gacho yo mina se nkora ya Kore mukure maisoma re erinde ta kore mure asengejo ya tayo komondo tanyo muntu baso mungwane nane ko mungwane mwalo yoro tago tuara bantu mutali kusanga yani mutali kugoro yende abo kugoro kusenge da para kusenge mo ya kanisa kuyenga tuwa jakire mwaka ese ngejoe taime yani ngira kunya kurwa matangazo owa ni ngabani tago nya watawa ndo kitapale ndute owa ngute manenge komorema osaigo yani ko ngala ko ya teni ko ana yani ndio ndo mose ndo aye ngede yabo ko ndo kya tani moro yani mwanadamu kidogo anataka kuwa na ngasi ale menyani kuna yakanga lakini nani wao ndio dini yao wao ya sato kwa tosanga na watu wao Yesu kwa ndara kwa na mungu Yesu kwa tabia na mwenye kwa manyanga maji kinabu hapo angotoka hadi na wazamani na wao ndimba ndio sanga ngoli ndio ndio Yesu kama ndio anya kwa manya kwa Kenya sai
na inde nere gukosaba amachanywe agakwa musabere naera ngakora amachare moyo ekera tanga mbali gusanga boro yusanga mutengonye kwa manyoro gukosaba omae tuwa ekera yusanga gusaba mukungo zamani amaje tebile diga yeso wale ni ne hanya aiwote makangana amaje hiyo simangia kwa kunyo Yeso ipo yale mbinu yote kwa roho kundu ekiana roho kundu ikarengo motaya abagaro madembara bakabati approach kana to kwa roho moto akotaka kuwanda roho moto hiyo analipwa lakini moto mwaini akotaka kuwale akomokuwa nyumo sasokera kabuja kwa matabia sababu yale roho kwa nera omuntu ne sense Badwane bara nitenge karawa kwa sababu mondo ya akotenena omanya kwa sababu mondo bosura bantu yani mondo makaingo kigakiri mano kimuna livia tata likora na Abrahamu ili meya bantu mbandora baba Yesu wako ya mariba yako musala amaji egere anyore liba amaji ando nyore amaji na tumuleta ze bibiri araangi ekero Abrahamu akotema bazomba baera libisa ko kungu iga abatereti ngagenda asenge sabugia ito omuze kuera amaje mumanyi mwine aramokwentera omwana one kama kogenda mogoroba iga bari n'ikingami bakanyora omuze kugokureka okuruoke bakamatabi ngalaba notokonya amaje tu inuka iwe nande mogotakaronya n'ikingami ngakingokora ale ojibunjera bakatebanga natozenya konya koberu ekemanyere litolituwaewa twakolire mati twakarabire Ekarinya sai, aku tobe licha, agenda sarawat. Igako matabi ngarora, na ako chikiro momoraka, orora kaya ndoki. Ekarinya licha ako ikasarawat. Igako rangiyo mokungu oyote nyora jara bitani. Amatabi ngonya maji. Gako ayerna kogenda mana maji ako chikuya, elicho manya ano aje senara kasoha. Amatabi ngora anabi amajoka. Endo ako gana kuchano, ndata nina ndoki. Yani sai amache ngamaje na tumuleta harani na kia kwa Yesu kwa mataji na ngamaje egera nyoni mbinu yo kwa na nere bano kwa na bali nko mokanyare na kia kwa mataji wanya kwa manya oyo ko saba amaje anga ngwamwa elinda kwa amaje yo mugima bano ya bitiri y'umugungu ya tegerere bano ko mukwa na rali ngana nino nyini kutokora kwa na waziraga Mukungu ya kamatabia. Manene tori nege ndugu kwa mjera. Sopa ya chile isemono. Ana maja yote wale moya lenda ngaikwa ya nyorie. Ine ayano maneno wale kumula. Soko ya ikuya kumu. Oya toate soki. Era manyina kanyuma machai. Na wana ba helons. Ni tuwe ya ye. Yesa kamatalia. Wano kunywa maji yeye zimeke na iwe wanaende. Kurende kunywa maji alinda mwanje. Takora ananyanga ke. Sasa maji alinda nyara koma. Tabe ile yaye. Yani ile kobe soko ya maji yako soka. Na komoro kumabakara na kare. Haleluya. Yani maji yesa kunywa. Na ya kunywa kumabakara na kare. Wewe ndio jaje kwa vitano. Na yeye kutoka nango sanga toe. Ndio kwa mjana tuwa. Bwana mwaingo kwa mjana tuwa. Ande bwana mwainga ni yoka. Sima ensoko ya jira inse. Oyana yeye kwa kwa mwana moyo mwana. Na moko huanga na bobo akara. Lakini asenge yo kwa ile kwa mwapense. Kwa hiyo mwana ndio mwenye teka akia ropi. Na bana na roja kogenda. Lakini mwenye teki aje atibu ya. Omaete emenyeta mayogo. Na ano manyete unono chiga ise ko ruwa naja no manyete ni chembwa tengeria bora ni woli ne ira bangu akwa enka ige kolingana ni webe kwengolo ise omanye kobe kukuruwo wose nayo rabe kunze elinde ngebe kukuruwo ekiagara nayo nyebugate mokuyo kwa dara ambara mama ng'ombe yo mumura ndetera ng'ombe yo mete na no mura kagamu chikonyesiba yakora lete swata yane peyo kamuraisi Ozi na katabanga na ane ganjwa tabe kila joli ane bali okaba ngokole kiki ono erabangu akwa elinde kyere ng'ombe yenoyo ng'ombe ina kirare iki kiranye bere ne era tango ne somo
kwa maana obo dada amoro mata bado basi matiki mbali kwa ndio hapo lakini mwenyewe haya tunduaje kuongea saa 12:30 na hadi monta kali kwa maweza na hadi monta kali kulia hiyo kwa haja kaomba karakua hata tindu yao lakini nila singe nikakuja kala nake cheki hiyo kwa melia yani sio monta kwa cheki kwa ala kwa melia wewe ngumi huyo kwa cheki mimi yogi dada naye tako na kuni tano ndio 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 kanisa hii baga kote anataka muone hapa kwa muone kwa hiyo mtu kwenye kutambia ndio lakini anaenda ndio ndio katiba ndio lakini anaenda ndio ndio kwa rama ninya ndio lakini anaenda ndio kwa kusema ki ona kurudi tano hiyo bwana naye kwa nini muone tako na kuni tano ndio kwa ajili nse ngaleke mjerone kienye naye tena maneno na nje ya chingu na nje kwa nini mmoja wao mwanzo kuna kugombana lakini tu aleke ngune Kenya leo lakini ngotera lakini akiwa anaelewa sasa kwanza inki aloko mzee mwete hivi ngi aloko hivi uli baba kiyo Qur'an yani lakini ndio 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 bwana yani lakini aye hii ana ndio Qur'an ya wao ndio tara ndio kara ndio naye hakuna kutamira akiwa tara na kutamira kende emere mwana kwa teki naiwa na wewe meta hayo jaya na mota jana kwa yandae lakini aseke nyoki aliondoka emeremana kwa tena ki ekiagara chinta kana na mabura kambare abantu baro bali mewe abasubati baro bake omo mabura ziye iko mkwalire mwango semeria wenda ndio konganya ale hizo jiro mugwa parangere nyora ngikira kinaja ndigire ngakibora nara sai na jomo muroya ko yuga yuga na ta ko nyeti kende ge to ko ra ko nyeti nya zora kunju ya inki kira kiri uja kire ndanga ndani ya ngoni me nyi wo ja ko ni nyane ti ko ko ra ore da sumu ngone o ma de na ra kya ti na jira inda ha ko kwamira ora ba ta bi ta ki mo muroya na si na da ko ra ri kya me ke mo ni nje ku de wa na si ni ngai na ni to ke ya ko nyete o mo no ma ta ni ki daba kara royo unare yesa na ngati rangi dia na ko endere te yeta ekya ko so na ndamu so ko yenda imo ko na mozaje monto ni na mo ko ara kale e mo ya ira nka so ko yenda no tikuru amigwa alelea oye ko ni yasa ko te kura lakini wale wao madani na baba hapo aleka india na ko na njengo ngokwanire ngoboni ko wao wanatiga niki wale kuwa ndia lakini yeye mjabana asongo cha kochi yo nyasa hapa ndio anu kama nyasa hapa ndaje kama ngeka aye nyasa hapo ndio kama ngendo moja kwa materia kuma na wale kwa nayo kwa sokora tutamira kende emere monero wale tokora na kia kwa rotera namba 1 kwa 6 tuko yakane ekiaga tatu ega tabanga nyeto kunyara kwa genda sese are emere monero kwa teki nira sese agusina sombe nyete ekiaga tatu nyete na bantu ao bwana naye utakira kwa kole mimi ekarabu ndra somo wano Biblia tabanga karajia sababu ndio bwana no mgumu imaika wamuja kwa matalima asia ikiri na machani ingati ndamalinde oyo matalima wao yayo yenda oya to musajo ada ya mangana ngaja ya rotote mudaja ya nabwa ane yeso matalima wate nge kene ekiara no nyo yone era ta kwa tiki kayo yo bora saja wale watano aba saja sita niki bade nileta somo ni maruto Kristo saja ala itu kumera na manero na jago nyara bata bange bata itu kami ngobrol itu bata buat mati yani yang ada orang juga jaga sini mah ada yang kanda jadi ayo hanya nama ya bangi kami yani ngobrol itu na orang kamu yani apa orang ngobrol itu ni yang meta dia punya kujiu orang menjadi itu kumera na nero orang yang nak ada itu kumera menjadi itu harus kutubuah lakini itu asamera lagi ikiwa na nyanguru ekara bongala haka kuya iga kwenda ni runga abana babu yime jande manana yense iwo ngo tuli kuchikutara isiho muikuitra sako
Eli no manye mo ikaigo. Naende karo ikaigo. Tagi ako maniji para yun. Yeso wetra siyo ana siyo ta uyo kumaruka. Ako deba kanama nyiro wakara kuwao. Tori mo yero, oso tori ngaki. Tori mo kelu. Ngabona kango ya buya. Onye kuwa bekemo. Onye nombo kelu. Ayo kele pi. Onye no kondo yero. Onye moloro. Lakini to waisa kama igatua. Wana ya sawa ito tirato koni. Askara to kumira na neme chanda. Tata ya neme chanda noe. Rande iwa. Ekaro tariwa sa mama liko. Tokunya para na neme chanda. 34, verse 17 to 20, Psalms. Ekara banyeno boronge bakolera nga bakonywe. Ekara banyeno boronge bakolera nga bakonywe. Omoneni gako baiwa. Omoneni gako baiwa. Nakobatoja kurwa seme chando yabo yonsi. Ijeme chando liko kumena na leo. Ingora totoli. No manene, ingie sora totoli. Verse 18. Omoneni garange nabo. Chinkoro chiabo. Omoneni gari nabo chinkoro chiabo. Omonene nigare amona abuo. Chinkoro chiabo. Chiabunekire. Nigako batoria abo barusirie moyo. Yone idra yatro. Nigako batoria abo berusirie moyo. Yes. Omonene gako toria abo berusirie moyo. Vayako ranga bona sia ikire sina mbele wala nyuma. Nyasaye gako batoria. Ekero wa morange ibie. Verse 19. Omonyeno boronge niho akonyore mechande emenge. Omonyeno boronge igakonyore mechande emenge. Korendo omonene na motori. Korendo omonene na motori. Korwase yoyo. Korwase mechande yiyons. Verse 20. Nigakorenda maugaye onsi. Nigakorenda maugaye onsi. Ide tiribunwa nonya nerimo. Yani uwa yabu toro omonyeno boronge. Tiribiko bunwa nonya nerimo. Igakara to komerane mechando. Omonene no ara tutorie. Naende kuna bakristo goikatonyo ore mechando. Taima mana mechando ya ina gani? Lakini goikatonyo ore mechando. Nakia kwa nonya na siki para. Oko nyore pambu ni kiro. Whatever is speaking to ara mnyo kiri esani. Wala kana tinira. Lakini wadwale karo nyore mechando igakugo. Akugo pi. Nado no yetiwa. Ayuga ko tewanga ekero jasako monte Jesusuro. Ekera kuna kogenderane Yesusuro keria. Ekera ko komosesenia. Ya komosesenia osesenia meria ye. Osesenia bana baye. Mwana ende. Akogenda soboina. Ole no bogotuwe buja. Ngateba anya saachie. Njabona yari nimbugatoka. Njabona najire ko sabatika ro jiko nya sae ro konya. Njabona dikaro je kindoji. Najire ko wende kali je kindoji ko nya sae ko nale. Aye, God's time is the best. Hallelujah. Tina kichenya sai na kichia kene na kichingia kidia gotorio mo. Bone karo Yesu bako ngandra kono kono no mugungo ngoi kirara moteri ma nkare ina igwete na mazingo chai. Wana tima yitiko sere eraye. Nilio tawama Yesu akamoteri ma enza neche na bono nereo ekera bantu batazazima ziko turiyo. Tima yitinga katika nora ilikora na yaja ndio azazima zikanisa. Ngaje tu ajaje to muchachesi. Alafu o muchachesi yajo. Ndia veterans. Iyo kama bantu barengere nyumba kibama na ndiwani ndo. Abantu bari nyumba kibekiri kitayo. Yari ale kama ebura ya tujuma oake amora Yesu nyonde naro. Mami moja muone na nyonde sabaje bobaso kano. Bueno, para sasi mura Yesu marengere. Esa batene na ende. Igorenge inga bagocha. Bago kake nyumba nesike. Bago gotika gozibia. Kerora kwe. Iyo kwe sabato. Sotuko. Ekure ndekero wakia. Elinde iyo. Omo Jumapili yabo kasa kumwekile meji elmo. Ngole yale wema. Bale. Opara haliba. Alwaiwe kurati. Alwa kesi. Bebe kurate kwa mworea. Ngawote. Ngamando kure. Oye. Ngoko teriyali kiye. Ajiteriyali kiye no ngoko. Akarawo ija awoja kokolere jara wa kure. Tumuri yabo tira. Yabo sana kiyo kachire nesike. Na era dema ngombe na wa tira ozimura. Awazati amati ngombe na yako yosa. Yoko nyara boziko. Yani ngelele ngamu yakwa. Na wajo ngeli kwa koni ngaki. O muchache ziyasinya pri. Mondale nete nyomba.
Ora Nyasaye tokonyo bari Nyasaye sisi ni mwatu wa kinyombe ekyo kwara kama oyo Nyasaye oyo manyetenge ebintu byose nabigotigara muntu tari kuruta ibikoro to mwamanya gusora nyumba tari gusasima enyumba ibyakuruta ibikoro to ibyakumatari napana sohamuna gwakora teki ana bayenyi bamana nijimba kara bakora paka nanje nondi yabo icha obatari karibu ero urusebi ibikoro to nziyenga manya kubamanya mayinu tuliyoko matuwa tunatenyoka kwa harusi wale wakatomura pia hakuna gwakora na hizo tumanya wakoranga kwa tabia bagani nganjulioka itama ni wao ngiri itama ni wakoranga ki waswajoka hizo tumanya kwa mama ki lakini onyeto lele zikende lakini nene rote kana nyene arema utinge makiora to manye yani toko soko mwana na tabanga ma wafanya nkako soko kana ndi tingo tiko sije nyumba bora ya sato kwa omagungo yakala kuna okona na Yesu omo ayo okora ri ngane elimo lile etubungu ni 28 Bwana magungo yakala kwa ni Yesu amwaresire omuya agatige nyongo yaye akagendo mu cyagatabya abantu kagiye kibuwaye ringana namba 1 agatige nyongo namba 2 kagiye kibuwaye akagendo mu cye aminyoka ikaria ateba inju njoda inju tala ndege tokeye ko mate omuntu naro kiroro otebiria bangana kuna menyete inju ibondo chinga bori pakabe nganere masi ori kiabete omadebiga omotibo kona kominyoka naro minyoka sana akaminyoke kinyore kedima mugungo no modi barazi ore mere mojaya wakale kanisa tayo mo motaya lakini ekaro sa mama liko na kolete mere mimi yako sitakolete ya kolete ekaro toko sa mama ntumunaba ntuli kuba soma to kumusa iko yani to kumina ki ndoje na ndoje na kolete iko to kuba soma ekaro tu akole na yako na kolete ki ono motaya yorande tinji mbona mimi oyo na manyire kene oyo motaya yomunya batakareta abantu naende bakatoleka nende jengo za mama liko nende jengo tera nende jengo ngende kanisa hiki kila ngende tu kore mirimo yo monene yani katoka za mama ndara mbagwana takome challenge ya sama jumaito akatoka za marabu rabu no mungu motaya yorenge lakini leo bisete jiroti kwendera so kwa bisete jiroti akamanya gotoje kaya boyos naye kwa kuwoni na ki onyo motaya oko bisa jiroti ya Nyasaye naende bwetera asale naende abantu beka yabo batoleka ine njalie sende abantu bareka baratoleka bwetera asende bose abantu barasire cyangwa bakutikolige byo bituru badana yari tigera abamucyabo ecyangara abuno motaya bose barabu kana rege kanisa ero mwayo women ministry lakini akakora murumia mbana yeka toko ya samantho ya tigemo saiba ngeringa kani Nyasaye nabagutumia onde bwenzi akore mirimo yaye oyo wanjire noyo mwerure ari yale na somo mwana jakobo mate kaibo mwana lakini na ile jakobo kwa mwe sabu yakona tena yeseseli kwa sababu ndani kutoka somo igaiba ado kwa mwe sabu yeseseli ikiwa sababu Nyasaye ketego toro kinaki na tobaba abanyabibera ngenjoki era bado natu ajete wakiwa tena na mbogoni before kwa tena nimba omwe mono yesere na gwerete abakwa ingonyeke abakwa imbe moyo Mungu akatige nyongo akagenda Qurani. Ine asomu dimono injama naye enyongo niki enyongo no akora gokingo kijingwe enyongo ne bibito benyerete anya nuko sae enyongo ni chanja na chanjangwe mozaada bango manyete igana minyakaro uraiga na nani wajibu bichacha na minyakaro uraiga lakini yoliyo chiro bakamulonga konya minokora mo asoja kumanyiranga tali ngoronza kaba iri muzao moizeke neke azire bona kuna gonjole gara azire bona gonjole
ako jigotuwa matena kala tuko bagora ala bagene ko mwezu mukasoko azire ko bara bana liyo kumanya sa akire la koika anya no masawa mumura na wale kanisa buya naende karo cha kumanya sa kagendiro ita ne karo mununda ko cha kumana kabuwe akolendele ka bobote akote mu mata ka jigo ka naende ka ko mu kaide yo bale rada ngara baki ngadoro ngatie na baya ngara kanete na liyo cha kumanya so masawa akire asa oma de bale baya ako manyanga makosa abe o adungi na moke makosa abe o adungi na moke na ana makosa ya kwa yana kwa babu ya na ndo ncha wewe ndaka kama wewe tene ewe ndo ndaka kama wewe ala ndo wako kwa bagomba ngoma jiza kwa isa ingeka roko na kwa ndonyo kwa moke wacha kwa ndo isa moke wacha ayeko na kuomba yule na anya saa yao kubeka saa abana bakubona Mada mo kasama somane na nyana bagi na bagi bagi tiko na kunusia bagi ke baba malito ngo somane kata bugi osea o manye kigua koli o ngumu no osea ko gua yani nje kaki bangana ko la maju ko ara bana ara ji gidi to ko da ya aki jadi aro tingo nya ani yani aku na gua na gua kagamo ga mi boda buate kumbe iwo mo se na ko na ba ro na ro mate sa ko masai ero mate dia ko bona ya kana ko kora ivo lakini mo ngo somane kata bugi osea ko wasu Ayora manya inki kego chikoba next ngoza buora abana amonye turako Sonjiko njota ro tibo mwana ye chirende ga chire ba tibaya ekerera nyarikana ngonyo roso oya teru range tibwe bisio kwe ale ara kala ta marange tiaria manana kalia karange tiaria gakoroga gakae Wao kwa itaivo o kana oba kuna koba yacha kuikabo no muntu jatanga gaki ngabana baliwa tare kundigera no yo mwanyi Uwo mwali uyorenga kanyaro ko tare mo ndigera yani kwa si watera ngaki na nje na amanyete njera teri ko tare mo na imeye dini no akola te no ko kita to tare nyasa to ko ye to tore kiro monta kanyongo kai akanyongo ne gento kelio se mere oengerere o te bangi njiri aro tigera ali ko kinya kanyongo kana katika karalera akanyongo na bakara no yana kelio man mangara malera mimi ko mana awa te bango manyete Iwanda metenda hara kuana kabisa elini naende njandana naende ngangia kwa muomani ke husi abale mumu eria baboli ngake omo no yo kwa mana ngano oli naende okora kwa neli kondo kosono moa ati igoma kigose naendo monto mini ngano tiganda ara mwakere zimi manyangane oju wake zimi onyora naye okoiruka onyora naye okuoma Bora nyasa tiga tokori totore binyongo ebinyongo bya kana tora bitora ndonyora liga kali koradi enjini lakini anya to ko bitora into ko nyara korande ya bande into ko nyara koranda visitation ekyara nduri ko sanga doego ndari ko sanga na bate binogo jaya o monda jaya to yone moya nere na ndanya ko na komuga tereri o yoda mga tigentara ngoyi unaona nyaro moya abata bamura batano asa bamura batano no yakomu kabako sabano wozi Ekiaro yare bitumambire kyare o manya oyone nyagenda ize ko mosaba bwaki kobora ko muira neri bona na bako tira ko kirogoro romorego atigoro aga ndaji ko ko mosiko rode esani ache kurwe kyaro oli ko nyara kare ko ngwa chakari ngwa chakire muna sara ro jara magena zigo ngwa ikire ga tiga ni gena ko bugatera nyerinde o mosiko liba ga ndako kimate no ko goro ko buneke otara aruka musio Kau itu tini kau iburannya kamu buat dari mana? Ekara, ya tini kau orang mana? Mana bunan? Ekara ada bulan. Mana bunan? Ekara ada bulan terus. Wenda asal. Erindo ini ada Quran dia. Erinde, omongu ya kerap ada Quran bantu. Tapi itu Quran bayar kau orang mana bari? Aja Quran bantu orang sebalik kinyur. Nai inta bantu orang sebalik bulan. Inta bantu orang sebalik kinyur. Inta bantu orang sebalik sama kali biasa. Ekara Korea bara Yesu bara ekara bantu Korea ni wanya nasi kina kwa jikirwe bate era mo ba Korea na ena na te mo tene hei era da oya ne era mo jiga ya mo sa ni kira ma te mo jaka na anda na anda to buat ko ro ya punya da ret wangi da nota na ya ko mo baka kapo mo baka era bantu ba ku mirra mate o ko vele ki nyurare tu do wes o ma te igwa Abang babe dini na ndi na ndio kumburacha omwaka dabali meye kanisa na ndi kuratindale na ndi wako ngalola uti na kama ta nje ka wana abo ko ale kan ndo ya ndalimo
Kiba na bunu tu ma tu ma ana tu ko amudera ni bunai ana ko nyama apa nanti wali kanisa mara kabanya kwa mungu ko aya kanywa maruka ka bu ekana ara ko dia ko na ko nyimo misi no no wale ekana ko na mo wako ndio ara jaba watu wake kusalia bata majira yani unakiara jina ano ngoje kanisa ingi woro ngoje kanisa ko mangana ngore mangana ko tena wako wabisa omwali wana kera mama wo ya jono ni abada aya ara na kayura bantu ba ni imbasiyeria kumba bantu ne kene ba tera njaba jima jira ari ko yuera aye oyo moto ko yu tera ko yuare eni ya sa kara makonya na kore ngati na tige taku na kubutuwa ngaba madana yana marodi aya rogamon musuke nyangau ne kalenter nyangau ne ko na ye ko tayo moto moa nyangau kanya kuya abane kinyoro kanya kokora muna musio cheche kora ya ko tibunjara adori mora bara to otike nyangau jare jara ne kalenter nyangau inga idukeri me kaminjolia ko tamae yo mapura ronga makori yo nyangau kaminya kanyoro mona sa kuya marabu jadi mona kani anyo ko konya kware ndero muno wede ko abenji bakura inkonye mona kama tiyo ga imbise ga tiba mona bakali gondika kamanya kunyale kana ono amatali kani hira marabuni akatemi nyawe na lazima nyawe kazi ono na kata matakatiwe nyawe ya nani mona muna turaba kora tukwati jizaji sana mkio woliye kide akaganda kujali senya ngawula ruwa akateno abamura ko ngo jango mona ira tukwati jaba wa to nyawula jango ya tata bana bane nida ronya omongina ambala to tu apati no aso ro jaga tata bana bane nyawunge to kibana ma ya ira bana ira iwe ro ata ko nyawutira cha abamako ana muta ko mo kalimo ira mo kare ba drone mo nano do taraga nano digai mo ni ano do ko ga buat tiga buat mona kana nga yang auto jetia baru de mo kalau ni wakan ni ate jetia indu tuan tata mana bane ki ko kale yang au ki se digai ka ada lo mona nyo montoe ro mo wane nai dia mana so ko bisa wankoni kono ebe ndo yoka ya nyarire ndendo ngonya ba ndeni nya ngawe ga sabe ndaya omona ga matele ndega tena mara ko ne nda ko ba ya mona ko na ko ya ngawe ko ngedo akire ne nda ja ko wa ko na ko nya ngawe ma ne ba ne serious na ne ya ne kiri ngaba ira ko ye ko atia ya ko ne ki ya chiwe wa na ba ne mo ne nya ngawe ba be ko oje ara ora ga ku ara ne de okure nga uwi na ala bamura ye buati buaka na ate yo ngayo te ba ya ure ki ara ba buati ba ka ba ta kana nya ona ya ja ara ba me mo ngina ngere te yo nya nga ku ba ku ye ku ye nyama ele ka ina ru ye nyama ga mo ro ndama nyete ale tiga yo ngoro ro me nya me ko toka iwo mo ngina nga ojoka akale nyama ye nya nga ojo mo ngina ale o te ba ya ba ne na jemera we mbale mo te nyangao mbale mo nyana ino ngati ngento oegerete otubete ogera ngaki tiga tangana akwa rakije kekera kinge kola ekere ko egerere to bisete nakike go jagoita nakike go tanga to so ari goro ewe obi ao pura to so me ta ukia magaratia ngoro ko mo chinge ndike biwe ni ko kore maisha marare na kura ko wara yinto bidia Kamera lagi kema se intoria ikera menyerete. Orang yang itu tidak tokoi. Tapi itu buat tokoi nyongo tu buat. Kata aku kan aku anda dia bantuan itu kema nyongo bio. Itu era raisi. Ketika kan nyongo oce. Ini itu ande mecie. Tete dia mana banyak sama mana maya. Kalau aku cica, anak mana aku jago kuat. Kalau aku cica, mbak kuatnya anak aku buat. Verse 39.
naende asomo choria abasamaria bange bakamwegena asenge chiyobora kuno kungoja ekero abatebetie nga otebiria manganonsi aya nakorire na bekero abasamaria baria bache como chiera bakamosorora aikaransa manabarabuo akabera aroro amatukalwe abanda abange kumwa bakigena asenge chieri ngana liaye bagatebio mokungoria bona tuegenire tari asenge chia mangonawe kolende ekiagera tueigwirire intwabanyene naende tuamanyire kene ng'ono motoria mwense. Haleluya. Mwawetera asomo kungu otabatizire otarasoma buku otarotera otaritotorikazi otariyunanirizwi lakini yekenyorowe kamanya Yesu yekenyorowe kegena Yesu mbona wewe maana wewe umebatizwa unaimba unasoma Biblia niki kera yeye toka ile moyo manene niki kera yeye toka wewe ndiwe kene kaima nganatora atomuiziko niki kera yeye toka ile mekenyoro ekiagera ye kwa manyiro wewe wale yasema kitu katakwani na hizo toa ngumu kuwe Samaria oya kwenda kirasi utabuka tu pagusi yani utai kijiza oteba abese kama mangami seseni abutini gocha itukele kiro gocha kumbe oyira aliyo oyo kale kiro mbali sana wana takunyara kuile bagani ororo koleni yasato konye tosoye mekionsi tosoye kira nonyene bichie elile wetera asetore abanta bangerate aseyoso ubatataile na haleluya amana to kirure akere chingucheito amana to leto somase wiki atakonya solo moyo eratobanye to mmoja asekretari Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.